Pretpostavljam da ste za danas pročitali Hamleta. Jesmo li pročitali? Naravno da jesmo. Što je pak ovo? Neke haljine. Ne, to je manjak poštovanja. Dolazite na moj sat dizajnirati haljine. Gospođice, ovo vam nije sat domaćinstva, nego književnosti. Zaradile ste posjet ravnatelju. Ne. Profesorice, nemojte nam to raditi, molim vas. Profesorice, nemojte nam to raditi. Ne, ali Ne, molim vas. nismo napravili ništa loše, samo smo donijeli ove haljine za Open. Koji je Open? Molim? Vi ne znate što je Open? Da li se vi to meni rugate? Ne, Open u Jam and Rolleru, tamo pjevamo, plešemo, to je naše mjesto. Ja također pjevam i plešem. Ali sve to ćete sada ispričati ravnatelju. Ali profesorice... Moja haljina, ne! Ne, isperi vodom, ostaće mrlja. Otkud mi voda? Pa što to radite? Brzo u ravnatelju!